Cilj tej robotni zwiększyć wzorowanie znania pisania projektnych predkladów i poruszać z uczestników na teamsku robotu, żeby się z wytworzeniem samych projektów zlepszał kwalitet života ludzów. Uczestniki już nauczyli, na jaki sposób się popolňujú projektne aplikacje, a na nieškajšie robotni po grupach pisali odredzeni predklady projektov, kotri hodni buc i realizovani. Naša grupa mala vzeli takvu temu, že bi sme chceli rozvívať svidomosť pri Rusnacoch, odnosno tam, kde žijú Rusnaci u Srbiji i Horvatskej, prez jednostavno edukaciju u školoh, ali i prez to, že bi sme chceli rozvívať socijalne podprijemstvo. I to prez reciklažu i prez rozvoj organske poživi, produkciji organske poživi, tako. Ono što je važno jeste da će nakon ova 2 dana imati gotove koncepte projekata koje će svakako moći da upute ili na ovaj konkurs ili na neki od nekih narednih poziva i u svakom slučaju će moći da rade nešto na boljitku zajednice, odnosno opština i gradova u kojima žive Rusini. Tot kurs unaprijemeni nahviljkova aktualnu programu prekraničnog sotrudnictva Srbiji i Horvatske. Po pravilno napisanog projektu za jeho realizaciju potrebne najs i partnera z Horvatske, s kotrim še podnješe projektna aplikacija. Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacov zaprovadzal kontakti s kolegami z Horvatske, s kotrima už rokami sotrudzuje.